Friday umphakathi uyawabiza abantu umphakathi wonke wayale egroundini. So mabe yale egroundini umphakathi kufanele uunderstand into eyi1. Makuywale egroundini bengathiwanga bakuyiwe ngoba kuthiwa abantu bayathakatha abapha. Into lapha ebesiyenza nje bandibiza labantu bonke abantu ebiziwe pha. Ndibize mina abantu abizwe umuntu. Uye lo muntu ekufuneka achaze uba lo wenzani lo wenzani lo wenzani lo wenzani ethola. Hayi ukuthi abantu bebizwa pha kuthiwa abantu abathakathayo. So manje azange basinikeze ichance basichaze ukuthi into yakhona. Kuye kwathiwa masime ngoba lento ihlambalaza ntoni iyinyanga ethola. So lento ayifuneki iza kubuye iphinde ikwazi ukuthi ibuye back easy. So sibona manje sesithe la go Sunday kwafika isanko la. Labana nabawungena le baye kwaye reporter kule amakhompyutha ngale nesanko beza la. Sayikhuluma indaba khona. So abaningi ababonayo bazibonele. Ibidlala ifilm lapha khona. Nangona benze enye iaction anyane encane nje esikazazi ithanda. Kodwa akunankingi. So apho igcine seyigcina khona indaba khona. Sigcine sesithi mayiyekwe le ndaba ukuze kuthiwe bangiphume. Ithindithi induku zami. Ndiyabe ndiyobona ukuthi kwami ndenze njani khona. Ndathi mina kubona bangangithumi. Kuba nale into yenzakile ukuthi kwenze njani khona abazi bakwenzakala. So andizoxelwa umuntu kwama ndenze ntoni la kwami. Kuba namanje bangithole ngizihlalele la indlela khona. Angizange ngibize umuntu. Nala mntwana uze la kwama ejardini azange bamdimbize ndimbonise la kwama khona enza ngayenza khona. So endizoxela nje ukuthi umphakathi wala eGabon uyahlukunyezwa bekuyovezelwa kuyowaziswa abantu ukuthi kahle kahle la kunemagic nento eyenzakalayo ebahlaleni. So neTemba izaba khona imeeting eza organize because lo wenyanga oyewacela apha wathi banamapasi ube khona ke naye izolo la. So lo gobhogobho nalo ngadlangadla wakhona kuye kwatholakala ukuthi izinyanga azibazi abaziwa lento yabo abayenzayo kuthi mabazimele sebehambe becela usizo ebantwini. Friday kwatholakala ukuthi lo mama lo yena lo epasi ubemisela abantu bakhona. Ugangadlangadla lwakhona akalalanga ejardini lakhe uhambe ecela abantu ukuthi ebelele kwalo mama because usaba umphakathi ekhuluma manga. Lo mama ebe enhlombeni ebengekho lapha khona. Naleyo ncane inote enhlaleni yazi ukuthi seyiqalile manje ungena ngapha na ngapha. Iqiniso lona lizawuvela isobala. Thank you. Sinomama manje sedile ngosizanele sedile ngoba Zulu sinomama manje. Umama naye kunenkinga owahlangabezana nayo esingayazi. Cela ubeke indlebe uzwe ukuthi umama uzothini. Mama uyaphila? Right. Ngiyaphila ma. Umama ubani igama uhlala kuphi mama? Flora Msimango ngithama la Gabon. Uhlala khona la eGabon. Nawe ula eSantini. Kuma double floor. Kwenzakalani ngawe mama? Ngibona ngathi awuphila kahle. Mina kudala vele kunge right. Kudala kungabi right. So nuzwa phepho lokuchaya iphepho lakhe banje kunomuntu hanga wakabaZulu. Lokuthi eAfrika la vela kutalele mphakathi. Dakanyima mhlwala la. Lokuninyi akhuluma ngemani rasela mungani rasela la ukhuluma shingalambile ngiyami kwaponga no la. Ninyime la khuluma kumanje. Bayumkhanyisa wamchuda. Iyikombe yakho anilava kuchudiwa. Amafambela lesifabisa kuso ayikhanyisiwe matikhweni. Ngirelata ntifoni warelata ku tifoni kusho yena lo mntwana uthi lo mntwana emakhaya simchazisele lapha hamba ukhona ukuthi ngicela ukuthi ningikhanyisi ngalento eningikhanyisa ngayo ngalamathoshi ngoba le ndlela engihamba yasebumnyameni ayizwani namalight ukuthi ningikhanyisa ngazi ukuthi ngi-explaina kahle manje nekuhinyimile lahaya bayirelata amafoni bayehlisa amafoni akizange ngibale ukukhuluma shako mina na loya aniloyi nihlukumeziwa hikurumiwa nirumiwa vanhu lava nirumako ku nihlukumeza miti ya laha Gabora Agabora akuna wasati lweyi etlela ku 2 days mina wa yena ku tirha hina va nyika abanuna va anuna lweni ngana yena lweyi tirha ku yena mugobogobo lweyi kanu hi mani mumbakabaka kanu hi mani so by 2 okay lo hey lento tale
hayi indoda straight. So lo baba lo ayi-1 ulala abafazi bala eGabon bonke. Ethi isimisa Magundwane. Asimise Sikhova. So kusho ukuthi lezi zinto ezibalayo sinimagama yalendlela lebabiza ngayo. Lezi zinto ezibalayo lezi zilala nani? Ikhuluma kanjalo. Nipupu lezi thatha ipupu, sithatha imali, nizigaka. Sinindoda leya kulala nibathu la. Akuyi-1 nokuzingaki azibuzanga. Ngoba ngiyazi ukuthi bakhona abaxayekile lapha emakhaya. Asizameni ukuthi sifunde nama-language wonke. Umama uthi uye wachaza usisi libeka hamba ngendiza, angazi ukuthi indiza helicopter or i-jet na. Uthe kunendlela thina esihambayo, kule ndlela esihambayo nina abafazi bala eGabon nonke yazini-ke kusukela namhlanje ukuthi ayikho indoda elala nomfazi wayo today. Ngoba kunendoda thina esiyisebenzelayo, leyo ndoda leyo yiyo elala nalabafazi. Siyadlelwa lapha emakhaya. Noma indoda futhi because manje sesidlelwa amakundwane. Yazi kunzima la emhlabeni. Yazi izinto ezenzakala eGabon eSandton. Ayichayi manje. indoda ethi ihlanganiphile siyiphe itshwala iphuza kakhulu silala nomfazi wakho siluke mnikadzela dakwa noyena yekela nisatoko muhlala njalo mbabyo swibelekelo a hi swibelekelo hi leswi hi tirhaka ka mzimba wangu na wasati va laha Gabon. Nihlala njalo nina abantu besimame nikhala ngeyibeletho risinya or yini lalelana akusisibeletho le yile misebenzi thina esiyenzayo emzimbeni yenu sithunyiwe ukuthi sinenzeni njalo bese angeke ukhona ukuthi ulale nendoda yakho nowazi ukuthi the minute ungasalali nendoda yakho indoda yakho iphumela ngaphandle kuba nempi ngapha ejartini ngi-right ma siya-asha ugcini ini ukhoma ekapulana kakhulu miyambona lo mama ayibamba kanje ngidosa kapulana kuthola kuyibambile akho wambona lo mama lo imisebenzi lo siwusebenza kumuzini kalo mama lo unzima igroundini muzini kalo mama safuna kuhlangana lapha sihlanganela kalo mama lo uhlala njalo akhala linga ngizifaka ngihlungu baba udala nanyigula nyikwesta izimali zaziningi ikingagiso angikho angayeze kulako ihlukumeziki kakhulu ikingagiso akunasangoma ngikangenanga namanje ubona kanje angikhorata akusumzimba wami siyathi lo mama lo simudlisile kudala isisweni sakhe kugcwala sidlala khona siyenza izinto zethu imshikashika iningi sinabamurasela tamthuleni nikhuluma izindaba zalo mama lo indlela lahlukumezeka kungayi uyahlukumezeka kakhulu labampi ikapulana yami sikuyaphuma wayiwana amthokati urongo ngithi ungangichoki ashaya phansi ayekla kapulano lami wathi kathi uhlukumeza kanjani akwangithi ngiyakhuluma ngiyarasa ngizothula ke ufuna kuhamba ile ngayizivela bese-ke lo mntwana wayesekasho udriver sengisho ipilot usisi lo wepilot umshayeli wendiza wabamba umama ngeduku wathi makamamba umambe ongathi umprofeti wakhuluma zonke le ndaba ukuthi niyambona lo mama yabona emzini wakhe kula kuhlangane la ibafana bafana khona kula kuhlangane la iChiefs nePirates khona lapho masifuna ukwenza ama-meeting yonke into siyenzela lapho kule jaridi lapha lo mama limbona so unedliso esamfaka lona thina ayikho futhi inyanga angayihambanga nawo profit angabahambanga kanti futhi usazozimosha imali so into emzisa ubuhlungu umama ukuthi nomphakathi uye wathi mawubanga umsindo wathi ngicela ukuthi ningarasi wazi washaya phansi ngesandla athi ngicela ukuthi ningarasi ngoba ngisakhuluma indaba zalo mama ngemisebenzi engiyenzile emzimbeni wakhe unfortunately umntana abantu udinye sekathula ngoba ubatshela kuyafana ngithi ngiyanitshela ukuthi ngisebenza kanjani niba ngumsindo yile nkinga leyo mama ahlangabezana nayo la eSandton eGabon izisa ubuhlungu yathusa indaba zeGabon iyangithusa kakhulu so mama yamina iyathusa baba akaya kamina nagaya huku baba niphakela nisiyachisha mchamzi akabotota kumachishi amati ya sopo so anyama iheli mishava shikwa kuna pfula nikuvana ngingatasweka nyamuhla mayivona pfula ku yahlukumeza abantu mashava shikwa vayishava shikwa sweswi vangi va tirha hi swona swa ku basa a ni swi tivi mina no rhandza ku ti xavela xikwa xi va nga xi tsakela vatsongwana ni voni mihlolo baba loko va vula wa timhaka ta xikwa mina xi humaka ka mina a hi swa ku no swi twa ku ve hi leswi ni nga swi wa hi matihlo ya mina ku ni ndhawu ni swekela kona ku na xipfalo baba
loko yi ni lipfula ka pfuta ndhawu liya ni yi teka vatsongwana ha nghena ndlwini ka mina laha ni etlelaku kona loko ni nghenile laha ni etlelaku kona hi siya xinkwa leniya ka ni swekelaku kona loko ni siyile xinkwa loko yi va la ku nyima yi stopa pfula ni yi rhuma vatsongwa leswaku famba ni ma teka xinkwa mu ta phuza tiya mu ta ma etlela pero siku leti a mihlolo ni nga yi wa yi bilivanga loko va kamba xinkwa vatsongwana ka xinkwa xa yi-1 ku se 4 wa masilayi a xinkwa xa helikopta se na kamanisa vatsongwana wayi xinkwa hi nga xava swi va ku maki hi gile ka mama fika hi na wona laha ndlwini ni tlhela ni ti vutisa leswaku a va na lavel a pfula yikulu yi ngana ni na vona yi nga va xi dliwile a kama muni xinkwa ni yo miyela ni xavisa byala la ku sweka bava a byala ku ni sweka ni tlakula ni tlhela diba a laha xaviwa hi loko dawu hambi wusa bava laha ka mutulu a ni hi munhu ni chekele ka ndhawu legi hambi va chumisana mi tlanga ni hi munhu wa mabisinisi ya makulu mara bava hambi 1 rand ku ni wusa kwala a na ha wu tivi ku va wu khoma njhani loko ni heta kala si lexi nga ni hlupha laha ku nyimile boto yi-1 ku ya na pfula 40 u nyimile kaleni lava mbengeni va ri laha ku duzana bava lowu i tshama desert ni ngi tana ni ta nghena ndlwini lomu ka pfuta a bava leyi na ku a mhaki ni nyimela ku ye enyima katsongo ni famba loko ni tshama kula ku na byala ni byala loko bava luya yi tshama laha nga nyima kona laha ka kun'wana ku swa nga fikisa swona hi siyima bota leyi a xi khova xuta sire ku va leyi n'wana mona ngena ku mama ni lora wasati mara wasati u tlanga na yena ni ya va gubela ximu ka ndzola so ka hoko ya tihuku mhaki u ya phupha leswi ke wote a xi khova xi ehla xi ta nyima kona ha nga phupha kwa n'wana luya loko xi suka la xi khova xi nghena ndlwini hi minenge straight xi kondza mabotweni mina ngumama emzini wami ukungimangaza kakhulu ukuthi ngiyapheka ngipheka ipapa ngipheka inyama la ngiphekela khona engathi akubhaleki kahle futhi kuyanethela la kodwa manje mangishiya inyama ngenzela ukuthi kusasa abantwana bakhona ukuthi bathi mabavuke bathole ukudla bakhona ukudla okungixaka ukuthi mangifika ngivula amabhodo ngithola kusela isopo ngepheka ngingasithenga mina isinkwe esimhlophe ngithi mangisithengile isinkwe esimhlophe kusasa mangivuka ngiyothola mhlambe kuneyilayi ezishotayo ngapha umntanami uyaphupha angitshela ukuthi waphupha ngelinye ilanga wangitshela ukuthi mama yazi ngiphuphe mina lapha ngasehopini or ngasesibayeni okanye ngasegeyitini kunesikhova ngisho mama umuthi angabagubhela umuthi kunomfazi ogubhela umuthi lapha sayehla isikhova siyehla khona lapha wayehla isikhova manje kusasa ngelinye ilanga futhi ekuhambeni kwamalanga ngimangala khona direct la umntwana ngitshela ukuthi ubone kunabantu umfazi ogubhela umuthi laphana kuyehlela isikhova lapha singena endlini leso siyema sithi masiqeda ukwehla sigibela phela sihamba kumanyawo siya emabhodweni sihambe ngenyawo saya emabhodweni straight singena endlini yiloko kungimangaza kakhulu kodwa-ke manje ngizothini ngoba bangitshelile ukuthi kusegroundini kula kudlalelwa khona i-Chiefs ne-Pirates zidlalela la yizo le ndaba lezi zasegabhoni sizobuya futhi nezinye indaba zala egabhoni lena indaba sisazoyilandelela baningi abantu esibafunayo la egabhoni ukuthi bazositshela kabanzi ngaso lesento yiloko nje ngingakusho manje ngoba ngiyazi ukuthi baningi abafuna ukukhuluma baningi abafuna ukusho lokho bakubonile baningi abafuna ukufakazela ubabuzulu bafakazela nomphakathi abanye bonke sizobafuna bazovela bazokhuluma empilweni zabo engathi ngingakhanya la eGabon eSanchen babafakela ugezi bafake nama-street light ama-toilet ukhanye eGabon empilweni zenu siyabona